Pa to je sigurno svjetsko prvenstvo u Lanakenu u Belgiji kad sam otvarao i svi najbolji jahači te na svijetu gledaju. Ti si taj koji otvara tak veliko natjecanje, tako da prvo 5 minuta nisam mogu doći sebi od uzbuđenja, treme. I tu sam se povezao sa svojim za sad najboljim konjem Cezarom i došla je recimo za njega ogromna ponuda koju smo odbili jer on je nama član familije. Ok, sad treba malo... Evo, sad me operu emocije. I mene, moj pas se zove Cezar, moj najdraži pas, tako da razumijem. Cezar je sad u mirovini. Da, on je u mirovini, ima 24 godine. S njim ste zapravo postigli najviše uspjeha. No, da, to je konj koji ti se dešava možda jednom u životu. Ako ću imati sreće, će se desiti ponovo. I kako on provodi svoje umirovljeničke dane? Kad ste vi odlučili da je on spreman za mirovinu, sad je dosta. Znači, kako vi to vidite po konju? Pa ok, koji u svakom profesionalnom sportu dešavaju se neke ozljede. Mi smo prošli cijeli put. Da recimo u ovom mojem momentu karijere mi se desi takav kvalitetan konj kao što je bio on. Radio bi neke stvari drugačije, desile su mu se neke ozljede. Ja sam vidio da ga srce vuče još. Ali realno vidio sam da to više nije to. Imao je 16 godina, u tom momentu sad ima 24. Njegova velika prednost je što je pastuh. Tako da on svoje dane provodi boks, livada, cijeli dan šetnja, lagani treninzi i čisto da on to želi. On je sportaš u srcu.